Ang sugo ni Hesus nga dili gid ta manimalos sa nagbuhat og dautan kanato, mao ni ang gisaysay sa atong unang pagbasa nga gibuhat nila ni San Pablo. Matud pa niya, bisag wa mi mamakak, ginganlan mig bakakon, bisag nagbuhat mig maayo, nganlan mig dautan, pero wa gyud sila masuko. Nagsige ra gyud sila og padayon sa pagbuhat sa maayo. Mao ni nga sa atong tubag sa Salmo, mga igsuon, nag-ingon ta, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang timaan gyud sa tawo nga naluwas, dili nang makabayad tas utang or makabawas ta sa nagdaog-daog nato nga di na ta daog-daogon. Mao man gunay atong kasagaran nga huna-hunaon. Ang kaluwasan di ay gyud sa tao nagikan anang dili na ka mahadlok, sakiton, dili na ka masuko nga daog-daogon o kahabudhian. In short, makabuntog ta sa sala. Dili na ta matakdan sa sala. Pareho gud anang nakay sakit. Ganang nakay sakit, unsa may isulti dayon sa doktor nga dili ka mosikit anang mga lugar nga naay daghang mga virus, kay basig masudlan ka, musamot ang imong sakit. Sa ato pa di na ka maluwas. Kanusa makamatawag nga luwas na ka, free na ka sa sakit, nga bisag mo tipon pa kas mga masakiton, dili na ka matakdan. Kay nana kay gitawag og strong immune system. Ana, pangutan ako nun ang imong tupad karon ing na strong na imong immune system. Ana, kay kamura bang mga asawa, gamay lang si Piats Bana, suko dayon. Buutan man ka nga pagkaasawa, nganong nasuko man kasi imong buangon nga bana, pasabot, di pa ka maluwas. Mga bana mausad, mga asawa magyaw-yaw, masuko usad, nya ipasangil dayon nga tungod ni nimo. Hasta mga ginikanan ipasangil sa mga anak, ako padri magsige jud kog pangasaba, sige jud kog pamalikas kay tungod ani ako mga anak badlungon kayo. Ay ayaw na anay, imo ra nang drama-drama. Pwede ra gyud na kana sila tanan magpakasa, pero kita dili mahimong sad-an. Mao na nga si Kristo nag-ingon gyud, kung naay mupugos nimo pagpapasan sa iyang karga, dubliha. Kung dunay mo tamparos nimo, dubliha sad, ipatamparos hastang pikas. Kung dunay mo ilog sa imong butang, ayaw na nagbawiya. Kung naay manghuam nimo, tagai dayon. Bahala naglibakon ka inighuman. Nga naman, aron kining mga butang sa kalibutan, mahimong atong puhunan sa pagsud sa langit. Didto sa langit, wala na'y kasakit, wala na'y mudaog-daog nato, wala na say mangilad nato. Dinhis kalibutan, sagdai lang sana sila tanan. Total, malangit raman gyud ta. Mao na'y atong sintrohon sa atong paningkamot. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang atong mahigugmaong amahan naghatag kanato unsa gyoy unang itudlo kung magkatekesis ta, unsay pinakaunang itudlo gyud ngadtos mga bata. Ang kusga, ang pagpanguros. Bitanaw na to, kamao na ba mutanan manguros? Ready, go! Na, hinay man kayo. Usba, ready, go! Nangasuko man sad mo. Bitaw, salamat kay kamao na mong manguros. Og unsa may
kahulugan anang cross. Unsa may meaning anang cross? Ang cross, ang kahulugan, pag-antos. Ngano man, kay niya ganitas kalibutan, di kita kalikay sa pag-antos. Nya kanang pag-antos, gamito na sa yawa, aron mahadlok na tang mosunod sa Ginoo. Muna og mosunod na gaitas Ginoo, paantoson dayon ta. Magbinuotan ka dinis kalibutan kay mosunod ka sa Ginoo, aawayon ka, bugal-bugalan ka. Nya mosunod sa kas Ginoo, motugan gid kas tinuod, kulatahon ka. Kay ang gusto gyud kalibutan mamakak ta. Kinsa ninyo dinhi ang bakakon, taas ang kamot. Kanang mamakak ba, mamakak. Kinsa man? Ayaw mo kahadlok. Kinsay mamakak? Sige na. Ayaw ba nahadlok mo isas kamot? Oh. Congratulations sa ni Isa atong pakpakan. Mahadlok kita usahay mo tugas tinuod kay ngano man uwaw. Ingon ko kinsay mamakak. Wa gid ay ka pamakak. Wa jud na ka pamakak kanang wa mo isas kamot, wa gid ay mo mamakak. Bisan pag kining gabrunda-brunda dire. Makak na sila, apil na ning na nagsutana diya sa tubangan, mamakak mangyapon. Nya tugan sa tinuod. Adto mo sa inyo, ingnon mo sa inyong mama, unsa man dong, ikay nagkuha diri sa ikay nagkuha sa akong 100 pesos, diri raman to, nawa man pagsuod nimo, unsa man, mutugan ka, dili. Kung ikay nagkuha, tugan, aron malubagan din na imong dunggan. Aron mapilpilan din na imong kamot. Sakit ginoon. Pero kay nitugan man kas tinuod, wa man ka mamakak, matud pa ni Kristo, mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang tao nga magsunod sa Ginoo, labi na gis pagtugas tinuod, mahimo gina siyang magantos. Pero ang iyang pagantos, mahimong kalipay. Natagaan ta mog sampol ha. Elementary pa ko, bugo kay ko. Ako ginaangkonon, magsige lang kong kasiro, niyag pabasahon, hinay sa kay mo basa, pasuwaton, hinay kay mo suwat, akong gidawat ang akong pagkabugo. Moto pag high school na nako, magsige kog tuon. Hapit moabot og 12 oras ang akong pagtuon. Matog, tuon kog sugod, alas 5, alas 6 sa gabi, hangtod na mga alas 9. Matog dayon ko ikalas 9, mata na sa kog alas 3 kadlawon, tuon na sa kog kutob alas 5. Nya manglaba pa ko ngadto sapa. Kaon adto dayo eskwelahan. Way mo hatod nako. Usahay maglakaw pa ko, di man usay kadaghanan inig uli maglakaw kay wa nay pamliti. Mga duol 4 ka kilometro ang akong lakawon. Nana. Antos kayo, nya bugo pa gyud. Gidawat man akong bugo ko. Di sige kog tuon. Antos yung kog tuon, bahalaghang kay akong mata. Mata usay alas 2 ka adlawon, mata gyud kay magtuon kay bugo ra ba ko. Unsa may nahitabo? Pag first grading, na-appeal dayon ko top 10 sa among classroom. Top number 3. Suna nga na. Nya, pag-graduate na kog high school, ako dayo'y 5th honor. Graduate ko with honor. 5th honor, nya ako pagyoy. Pakpak yun mo. 5th honor. Ako pag wing commander sa CAT. Sikat kay ko ato. Abot mga itong mga unom kabuk akong uyab na ko ato. Ang uyab sa high school. O niya, pag college, nidawat yapong kong bugo ko. Kinahanglan yun magtuon. Nakuha sa ko accounting, commerce accounting.
Nahuman sad ko, nasa ko'y honor, magna cum laude. Kay bugo man. Ang kontag bugo. Karon lingi ako no na imong tupad. Ing na bright ka. Tan ako no. Kinsa din ninyo ang nakamemorize na sa I believe in God. Taas ang kamot. Wa gyud mo nagmemorize di ay. Kinsa ninyo dinhi ang kanabang kon ba mito ako, kinsa naka-memorize ng mito ako, tas kamot. Kinsa naka-memorize na sa amahan namo. Wow. Kinsay naka-memorize na sa Maghimaya ka Maria. Kinsay naka-memorize sa Maghimaya ka Reyna. Hail Holy Queen ba? Hail Holy Queen. Jotay na lang. Kinsay kamaunang mo ngadji og rosaryo. Ngoban, wagin mo isa. Na siya. Magantos ta para sa Ginoo. Aron mahimong kalipay ang atong pagantos. Pananglitan kamong mga anak, unsa may pagantos nga makalipay ang pagtahod sa ginikanan. Magantos yung ana kay kung mutahod ka sa imong ginikanan, gusto unta kang magduwa, ingnon ka sa imong ginikanan, panglaba, panglimpyo. Biyaan ang duwa, biyaan ang computer, biyaan ang cellphone, kay mutahod sa ginikanan. Magantos ka, pero ighuman imong tahod sa imong ginikanan, unsa may sunod? Panggaon sa kas imong ginikanan. Makapangayo sad ka bisag unsa, iya sad nang ihatag nimo. Di ba? Di lipay na ka. Sige, supaka imong mamagpapa. Ayaw gyud kuan, duwa gyud mayo. Ingnon kang undang kay panglimpyo, duwa lang gyud. Awa, di ba sunod ana? Piti gyud ka. Nalipay kang gaduwa, pero maghila ka ikasunod mga oras. Unsa pagilain atong antusonon? Antusa ang paglikay sa sala, kanang pagpangaway, na mangaway nimo. Unsa may buhaton? Matod pa ni Kristo, higugmaa imong kaaway. Di ra jud ka mangaway, bulihon ka, gugmar gyapon kaniya. Maghilak gyud ka, maghilak. Pero ang sunod ana, lipayon kas Ginoo kay mahimo man kang buutan, mulampos ka sa imong mga buluhaton. Pero mangaway ka, way siguro makulatahan ka, lagom imong naong, mabalian pa ka, adin na hinon ka kapadayon sa imong tumong. Ang uban pagani karon mga dagko, mag-away, magpinusilay, maigong patay. Awa na. Human, away man. Lain pag yung sala, kanang kalaway, kanang pornography, naana na sa internet. Kinsa ninyo dinhi ang dili gyud mo tan-aw og porn, galikay gyud ana, taas ang kamot. Ay pamakak ha. Hibaw ra ba si Lord? Jotay ra kayo ang naglikay. Din alang ko mo paisa o kinsay mo kawat-kawat yung tan-aw ana. Unya, unsa may mahitabo kung dili ka mo antos og likay anang mga porn, manganak yun ang babae nga way kasal. Makapaanak yun ang lalaki nga way kasal. Luoy kay mga bata, labi na yun inigkamabdos, biyaan dayos laki, mataw intawon ang bata nga way papa. Nya ang mama sad, musibat sad, ibilin sad ngadtos lula, na mataw yun, magtubo yung bata. Ngawa siya kaila kinsa gitinuod niyang papa ug mama. Luoy kayo, mura intawag iro nga way tag-iya, bunga na sa pagsupak-supak sa sugo nga ayaw mo paghimog mga malawaing buhat. Muna likay gina ninyo, gilingay mong tupad, ingna
Di kita mananaog porn, ha? Ina ba? Di ta mananaog porn. Ana, Ana, lain pagyod nga angay antuson nga mahimong kalipay. Kana gyong pagsigig rosaryo matag adlaw. Ang tao nga magrosaryo kada adlaw, niya musimba kada Domingo, niya mangumpisal labing minos kaduhas o sa katuig. Kanang tawhana, kanang bataa, nindot kay nagkaugmaon. Kay kada nimo rosaryo, mukuyog nimo Mama Mary, mukuyog nimo si Jesus, ang God the Father ug ang Holy Spirit, mukuyog pagid nimo ang tanang mga santos. Ang yawa mudagan, mupalayo nimo. Kinsa ninyo dinhi nga mukumit, musaad, sugod karon, magrosaryo na gyud kada adlaw, taas ang kamot. Uy, taas ba? Wa mo kasabot. Usbon ako, kinsa dinhi ang musaad? Musaad ba? Kamong dili ka mao magtuon. Kinsa dinhi ang musaad? Magrosaryo na gyud kada adlaw, taas ang kamot. Kamong wa mo isa na miligro mo siyawa, wa kabot katunga. Kinsa dinhi ang musaad nga musimba na gyud kada Domingo. Daghan-daghan na. Kinsa dinhi ang musaad nga di na gyud magtubag-tubag sa parents. Wa kabot katunga. Kinsa dinhi ang gustong muadtog langit. Okay. Ang dili magrosaryo kada adlaw, ang dili musimba matag Domingo, ang dili sa tungosa, ang dili mutahod sa ginikanan, dili pa gyud mangumpisal kaduhas o sa katuig, na miligros impierno. Gusto man katang malangit, hala, adtusa ang pagampo kay ang langit kalipay way katapusan. Muna si San Pablo, diri sa atong unang pagbasa, gikulata siya, gipriso siya, wa gyud moatras, sige lang gyud sangyaw, sige tuman, og ang resulta nahimo gyud siyang santo, tuan as langit. Gilas na lang lingi sa imong tupad be, ang di mo lingi maimpierno. Ingna imong tupad, I love you very much. Nagiing na ba? Ang imong tupad ba, ing na I love you very much. Na nganong very good. Nganong I love you man, kay gisogo tas Ginoo maghigugmaay. Unsa may sugo sa away, sa kaning yawa, away. Muna kanang yawa, imo nang balihon. Ang yawa ba nga pulong, baliha. Muna, yawa, away. Muna, ang Ginoo paghigugmaay. Ang yawa, away-away. Kanus aman mag-away ang manag-uyab. Kung magsigi na silang hinikapay, kay ag manag-uyab o maghinikapay, sala man na, sunod ana, away na. Labi na gyud magtinukhangay. To ana, away gina resulta. Kanus aman mag-away ang mamagpapa. Basta magsigi nag sinuguay, magsigig sinuguay, aaway gina, kayang nahigugma, dili na manugo, magsigi ra ginag atiman, magsigi nag alagad. Pero moingon na gani ang asawa, lungag to. Away dayon na. Muna, iniguli ninyo sa inyo, ingna inyong parents.
I love you ma, I love you pa. Nya maingon siya, pakong ng naong ni mong buwanga ka. Sige lang imo kong hapakon, ako lang ang antoson, aron mahimo ng kalipay. Kaya niingon man si Jesus, ang inyong pagkaguol, ang inyong pagantos, akong himuong kalipay. Imo lagyapon silang alagaran. Mao na, malipay dayon ta. Ang misteryo sa Santissima Trinidad ato ning gidawat bisag dili nato kayo kompletong masabtan tungod kay gipadayag man sa gipangsulat sa Biblia o sa mga gisulti ni Kristo. Ilabi na gyud dinhi sa atong karong ebanghelyo. Gisulti ni Jesus dinhi nga ang Espiritu maoy mutug-an sa tanan nga di-an nato masabtan panahon nga si Kristo buhi pas kalibutan. Unya si Kristo sad mao ang gihisgutan sa unang pagbasa nga nag-ingon ang kaalam sa Dios nga wapay nabuhat bisan unsa didto na siya, kuyog na siya sa Ginoo o gani mura siya kunog arkitek sa amahan sa pagbuhat niya. Kay wa may nabuhat nga dili pinaagi sa kaalam sa amahan. O kining kaalam mausad ni ang pulong sa amahan nga nagpakatao. Nga diri sa atong ebanghelyo nagtug-an siya nga ang Espiritu Santo nga maoy magtutudlo sa tanang mga tinaguan, dili maghimog iyang kaugalingong pulong kung dili mag-agad rasad siya sa ipasulti sa anak niya. Matod pa diri, dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kung dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. Nga ang tanang butang naa sa anak iyang ipasa ngadto sa Espiritu Santo, isulti sa Espiritu Santo nato aron ta makasabot. Dili ni nato matugkad bisag unsaon pa nato timbang-timbang. Ang importante mao ang pagtuo nga matag tao ang nag-uban nato labing menos 4 ka personas. Una, nag-uban nato ang atong guardian angel. Ikaduha, nag-uban nato ang Espiritu Santo. Nya kuyog sa Espiritu Santo ang anak, nya dayon ang amahan. Ingon ana ta ka secured. Gilingay mong tupad ing na feeling nimo secured ka. Ing na kono. Kamong mga asawa o wa diha inyong bana, feeling ninyo secured mo? Ana, mga bana, wa diha inyong asawa, feeling ninyo secured. Inyong mga anak, wa diha, or mga matay ba mo mga ginikanan, unsa man, feeling ninyo, inyong mga anak secured. Kung ato ginang tuuhan, wa natay angay kabalakan oy, kay matag tao gikuyugan og labing menos 4. Unya punan pa nato sa presensya sa mga santos. San Vicente Ferrer, Mahal nga Birhen Maria, San Jose. Mao na kining ato bitang gitubag sa salmo, o Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Tibuok yung kalibutan ang iyang gibutangan sa iyang presensya. Mo na kanindot unta kung mo ilalagit ta sa Santissima Trinidad. O kining maong pag-ila, mahiusa ta sa Santissima Trinidad o mahimo pud tang presensya sa Dios sa kalibutan. O unsa may atong mga buhat nga angayan natong ipakita ang Santissima Trinidad, matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa
sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagis pagtuo, may panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Magdait ba kanang magkahiusa? Kay ang kahiusa, ang unity, gasugod gyud na diha sa Santissima Trinidad. Muna kita sa dunta ipakita nato sa uban ang panaghiusa. Nakaron unsao man pagkahiusa, ang nag-una gid diha ang atong pag-ila nga kitang tanan do natay usa lang ka Ginoo nga nag-atiman nato. Usa ra gyud ka Ginoo. Unya ikaduha, usa ka espiritu ang mutudlo nato. Nya dayon ang ikatulo, usa ka simbahan ang mobalaan nato. Og kun naa na ta aning maong panghuna-huna, lisod na kaita tumbahon, lisod na kaita hulgaon. Gani ang kamatayon, mao manay murag mo separate nato gikan aning atong kalibutan, mura man tagkulbaan ana, pero lig-o ang atong pagtuo sa Santissima Trinidad. Makaingon gid ta nga ang kamatayon usa lang na sa atong paagi sa pagpakigdait sa Ginoo ug sa usag-usa. Damor nga magkahiusa na gid tas Ginoo kun mamatay na tagikan aning atong lawas. Kana kun samtang nag-travel ta dinis kalibutan, nagkahiusa. Mao bitaw karon gitawag ta og Pilgrims of Hope. Ang magpapanaw sa paglaom ug unsa may atong paglaom nga doon perfect union with God tungod kay nahiusa ta sa Holy Trinity. Mintras tanto nga ni apatas kalibutan, unsaon nato pag-promote ang panaghiusa? Pananglitan diha sa inyong balay, puy-e ang kinabuhi sa amahan. Unsa may kinabuhi sa amahan? Ang pagka-creator. Kanabitang magpanday-panday, magtrabaho. Mao man na, creation man na, pro-creator man taana. Kami sa una, magpanday-panday po may mga tangkals manok, nana, mga payag-payag, at tos uma. Labi na ako maguwang, Pedro, niya, Papa, kung ana mong pamanday. Tanawa si Jesus, sa bata pa siya, di ba, ang gibuhat ni Jose, mamanday, creator, mo create ba, mo recreate. Ingna, lingay mong tupad, ingna kanang pagkiskis kilay, creator na, ingna. Kanang pagpa-colors buhok, creation sana, ambot lang ka, pamalandungi lang. Unsa man ang creator, imong i-improve ang gihimos Ginoo. Dili nimo i-remove, imong i-improve. Nya kung kiskiso nimong kilay, unsa man na, gi-remove o gi-improve? Gi-remove. Kung imong koloran imong buhok, unsa may nahitabo sa color nga original, na-improve or na-remove? Na-remove. Kung imong ipalaygit ang imong fallopian tube, unsa may nahitabo sa imong capacity sa pag-transmit og kinabuhi, na-improve or na-remove? Na-remove. Mo na ato ng tanahon nga dili ma-remove, ma-improve. O mao na ang pagka-creator. Nya ang sunod, kaning pagka-savior. Ang kinabuhi sa anak, mao ang pagluwas. O giunsa man ta pagluwas, gigamit niya ang pasaylo o kaluoy. Ang pagpasaylo o ang pagkaluoy. Mo na magkaluoy. Anay ta diha sa pamilya, palambuo na to ang pagpasaylo ay luwas gyud. Nya human ipatako day dagadto sa silingan, puy-an sad ang pagkamaluluyon o pagkamapasayloon, luwas pod ang silingan. Nya kaning Espiritu Santo, unsa may iyang buhat nga gitampo diha sa kahiusa ang pagbalaan. Nya unsao man pagbalaan, tudloan ta niya
unsaon pagtuman ang sugo sa Ginoo, teaching, pagtudlo. Mao na kanibitang pagtudlo og mga pangadjion diha sa pamilya. Ang papa giduntag ang mama mo'y unang mga katikista nga motudlo sa mga anak. Nya ang asawa sad motudlo sa bana, ang bana motudlo sa asawa bahin sa pulong sa Ginoo. Ikaw na bilinga imong tupad na unsay gitudlo ninyo ron sa inyong anak. Basig ang inyong gitudlo, unsaon pagpasiksi-siksi, maunang butangag dayapir, o niya palakaw-lakaw, itsyub-tsyub dinhi, niya patiktok-tiktokon pa, tudluan, nagpaigat-igat, gagmay pa kayo, na, mayawaan Ginoo na, tudloi, unsaon pagbalaan, unsaon pagbalaan, unsaon pagtuman ang mga sugo sa Dios. Aron, matibuok ang presensya sa Holy Trinity. Iampo nato ang atong kalibutan, ang ato nagyong mga pamilya, o ang atong mga leaders nga ila sa duntang sundon ang Holy Trinity, ang pagka-creator, ang pagka-savior, o pagka-sanctifier nga mga functions.